tunamshukuru Mungu na tunatoa salamu kwa kupigwa kwake Yesu sisi sote tumepona. Hiyo ni salamu kutoka kwake Yesu Kristo. Kwa kupigwa kwake Yesu sisi sote tumepona. Na upendo ndio unastiri wingi wa makosa yetu, sababu sisi wote tulikosa na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini upendo, sababu ni amri tuliopewa na Yesu Kristo, alisema eti mpendane. Yaani upendo hustiri wingi wa makosa. Upendo hautafakari mabaya ya mwanadamu mwingine. Upendo unasaidia kuhifadhi makosa ya wanadamu wengine. Ndio maana Ukristo, upendo ni silaha kubwa sana yenye tunabidi kutumikisha. Ndio maana tunatoa hiyo salamu kwa kupigwa kwake Yesu sisi sote tumepona, na upendo hustiri wingi wa makosa yetu. Tukienda kwa Kifaransa inasema eti par ses maîtresses nous sommes guéris. L'amour couvre multitude of our sin. Kwa Kiingereza inasema nini? Kwa Kiingereza inasema eti love cover multitude of our sin. Upendo manake unafunika nini? Wingi wa dhambi zetu. Na Mkristo ni upendo. Hakuna Ukristo kama hatuna upendo na kusamehe wanadamu wengine. Hiyo ndio kazi tuliitwa kufanya. Tuwafundishe watu kuwa na upendo. Tuwafundishe watu kusamehe wanadamu wengine. Sababu mwanadamu hauwezi weza kusamehe mwanadamu mwingine kama moyo wako umefungwa. Moyo ndio shina la mabaya yote. Moyo wa mwanadamu ndio moteri wenye unabeba mwanadamu. Moyo wa mwanadamu ukiwa ni moyo mwenye uko huru, yani utafanya mambo mazuri. Na moyo wako ukiwa vile vile umefungwa, ndio utafanya mambo mabaya. Ndio tunaona wanadamu wengi wanainukiana wanasema ndugu yangu ni mbaya, ndugu yangu hiko hivi, sababu kwenye moyo wake. Sababu kila chochote kenye tunafanya kwenye mwili wa damu na nyama kinaanzia kwenye moyo. Na hiyo sasa ndio inatuletea shida katika ulimwengu tunaishi wa damu na nyama. Wanadamu tunafanya vita vya damu na nyama. Na hatupashi kufanya vita vya damu na nyama kama Wakristo. Wakristo tuna vita nyingine tunayofanya, ni vita ya kiroho. Yenye haiko damu na nyama, ni vita ya kiroho. Na hiyo vita ya kiroho ndio inatoa sasa ile siri ya ule adui mwenye anawafunga wanadamu mioyo. Pia tunawatangazia na tunawakaribisha ndugu jamaa na marafiki, kama tayari tumeanzisha ministry, na ministry hiyo inaitwa Kanisa la Sinagogi ya Upendo Ulimwengu Wote. Yani l'Église de l'amour des synagogues dans le monde entier. Christ Love Synagogue of all global. Yani kanisa la Kristo halina mpaka. Linawaita wote, mataifa wote, wa rangi zote. Sababu si kanisa ya mwanadamu. Sisi ni kiayateka tu, sisi ni vyombo tu. Lakini mwenye kufanya kazi ndani yetu, yeye ndiye mwenyewe kuwaleta wale watu wenye wako mashariki, wenye wako kusini, wenye wako magharibi, wote yeye ndiye anawaleta. Weusi, weupe, wa blue, mwakala zote. Sababu anointing haina kala. Anointing haina kala. Anointing iko na kala zote. Na ndio maana kila mwanadamu yoyote mwenye amekubali kutembea na Yesu Kristo, alisema eti nimewatuma ulimwenguni mzima. Eti na mimi nitakuwa pamoja na nyinyi hadi mwisho wa dahari. Alitutuma ulimwenguni mzima. Na hii message ndio tuko tunatoa. Message ya kuwafungua watu. Message ya deliverance na healing. Manake message ya kufunguliwa na uponyaji. Na kuhubiri watu kusamehe. Kujua kusamehe. Sababu hatuwezi kuwa Wakristo kama hatuwezi weza kusamehe na kuwa na upendo wa dhati. Hiyo ndio message ya Yesu Kristo. Hiyo ndio injili ya Yesu Kristo alileta ulimwenguni. Hakutuachia ingine, alisema eti mpendane. Ni amri alituachia. Sababu alisema eti nyinyi hamkunichagua mimi. Nyinyi hamkunichagua ila mimi ndiye niliwachagua. Kitabu cha Yohana 15 mstari wa 16 kinasema vile. Sisi hatukumchagua lakini yeye ndiye aliyechagua. Ndio maana alisema eti nendeni mkawafanya mataifa wote kuwa wanafunzi wangu. Mtawabatiza kwa jina la Yesu. Nao watapata nini? Na ishara hizi zitafuatana nao wote waaminio. Sababu Roho wa Mungu eti sitawaacha mayatima. Sababu mimi nitakuwa pamoja na nyinyi. Njoo ile tunasema eti Kristo ndani yetu ni tumaini la utukufu na ni tumaini la wokovu.
Christ in us is the hope of glory. Let love lead in the body of Christ. Upendo udumu katika mwili wa Kristo. Kama hatujakuwa na upendo katika mwili wa Kristo, hatujakuwa na kitu chochote kenye kinaweza saidia mwili wa Kristo kuendelea mbele. Mwili wa Kristo ni upendo. Yesu mwenyewe mwenye kanisa lake, mwenye alianzisha kanisa, alituonesha, alikuja na silaha ya upendo. Sababu hatuwezi kufanya vita vya damu na nyama. Sababu huyu amenifanya hivi na mimi nitamrudishia. Ukristo hausemi vile. Ukristo hautatembea kama watu wa madini. Ukristo ni tofauti. Ukristo ni kusamehe na kuachilia. Ukristo ni upendo. Hiyo ndio silaha ya kumshinda adui. Sababu tunamshtaki mmoja mwenye tunapigana naye ni ule foolish, ni devil tu, ni shetani ndio tunapambana naye. Hatupambani na wanadamu wengine wote, hatupambani na madini yengine yote, ila tunapambana na shetani. Sababu shetani ndio anapanda mbegu mbaya ndani ya ulimwengu, ndani ya wanadamu. Na ule ndio tumetumwa kupambana naye. Sababu mwanadamu yote mwenye hana roho wa Mungu hata kosa ule roho wa shetani. Na ule sasa haiko adui yako. Ndio maana Mungu hafanyi mwanadamu yote kuwa adui. Ila Mungu anapiganisha kile kenye kiko ndani yetu. Zile mbegu mbaya zenye shetani anapanda ndani ya wanadamu. Na hiyo ndio kazi tumepewa. Kupiganisha kile kenye shetani anapanda ndani ya wanadamu kiwatoke ndani. Wanadamu wawe huru, wamjue. Sababu Yesu alisema eti ukweli utamweka kila mwanadamu kuwa huru. Sio dini. Dini haiwezi kuweka mtu kuwa huru. Kweli unaweza kuwa na dini, lakini kama ile dini haijajua ukweli, haitaweka yule mwanadamu kuwa huru. Lakini kile kinaweka mwanadamu kuwa huru ni kujua ukweli wa Yesu Kristo. Ni kujua ukweli wa Roho wa Mungu. Ni kujua ukweli gisi Yesu anatembea na gisi neno la Kristo linatembea na wanadamu na nguvu ya Mungu ndani ya wanadamu. Hiyo ndio inasaidia wanadamu kujua ukweli. Eti na mtu akijua ukweli hawezi kumdanganya tena yule mwanadamu. Ukweli ndio unaweka kila mwanadamu kuwa huru. Sababu nuru ilikuja ulimwenguni na watu wakapenda giza. Nuru ni nani? Nuru ni Yesu Kristo. Yeye ndiye nuru. Na hiyo nuru aliacha ndani yetu. Yoyote mwenye amekubali kutembea na jina la Yesu, ile nuru iko ndani yake. Tunashukuru wapendwa. Tunawakaribisha wote. Tayari kazi ya Mungu imeanza. Leo hivi tuko hapa Burundi. Tuko Burundi kwa sasa. Tuko hapa Burundi na tumepewa ile neema. Si nguvu ya mwanadamu wote ule, ila ni neema ya Mungu ndio inatubeba. Neema ya Mungu ndio inatusaidia kufanya chochote tunaweza kufanya, sababu chochote tufanyacho tunakifanya katika jina la Yesu. Si kwa jina la mtu wowote ule, ila ni katika jina la Yesu ndio tunafanya vyovyote vyenye tunafanya. Si mambo yengine yote ile, ila ni jina la Yesu peke yake ndio tunabeba, ndio lenye tunatangaza, ndio tunawatangazia wanadamu. Tunawakaribisha wote wenye wako hapa Burundi na wenye wengine watakuwa kwenye mitandao, wote tunawakaribisha. Sababu ni kazi ya Yesu Kristo, si kazi yangu. Mimi ni mjumbe tu, mimi ni mtume, nimetumwa tu niwatangazie watu ule ukweli wa Yesu Kristo, ule ushahidi, ile kazi yenye Yesu alifanya miaka 2000 iliyopita hadi leo. Sasa hadi leo inafanyika. Wasikudanganye wakwambie eti hivyo vilifanya wa mitume zamani na manabii, kwa leo haviwezekani. Hapana, manake kama ushahidi, manake sisi tunabeba ule ushahidi wa Yesu Kristo, kushuhudia kazi za Yesu Kristo, si za mwanadamu. Hapana, ushahidi wa Yesu Kristo. Sio mambo yangine ya ubishi ya madini, hapana, ila tunashuhudia Yesu Kristo, kazi zake zenye alituachia tuziendeleshe. Zile manabii na mitume walianzisha, na sisi tunabeba ile legacy, ile kazi yenye walifanya, ile kazi walifanya manabii na mitume. Kanisa lenye Yesu aliacha ulimwenguni ndio tunaendelesha kuwakilisha na kulibeba ulimwengu mzima. Asanti, tunashukuru kwa neno hili, na kila mmoja wetu tunamkaribisha. Usijisikie utupu eti mimi dini langu hapa. Sisi hatuna mambo ya dini. Sababu najua watu wengi wanasumbuliwa na nguvu za giza, wanasumbuliwa na magonjwa, wanasumbuliwa na wengi wanahitaji mafundisho. Watu hawajafundishwa, watu wanahitaji mafundisho, kufundishwa upendo ni nini, kusamehe ni nini. Na hizo ndio silaha shetani anatumia kukamata watu, kukamata mahuduma. Haijalishi na huduma yako, usijali na huduma yako. Siji kukufundisha utoke mhuduma yako, hapana. Ile nimetumwa kuwafungua wale wenye wako mawindo. Yesu Kristo alianza kuhubiri Injili, alienda kwenye nchi ya Zabuloni na Naftali, watu walikuwa chini ya uvuli wa mauti. Akawaambia tubuni, manake ufalme wa mbinguni umekaribia. Kutubu dhambi na kuacha na kusamehe ndio inasaidia mwanadamu kuwa huru.
Na kutubu, kila mtu anakiri kwa kinywa chake na kuamini moyoni mwako. Sio dini, hapana. Unakiri kwa kinywa chako na unaamini moyoni mwako kwa kuwa Yesu Kristo ni Bwana, na utakuwa huru na utafunguliwa. Tunashukuru tena, na utukufu apewe Bwana na sifa zote ni za Bwana. Kwa kupigwa kwake Yesu sisi sote tumepona, na upendo ndio unastiri wingi wa makosa yetu. Hiyo ndiyo message. Kwa kupigwa kwake Yesu, hiyo ni ujumbe wa Yesu Kristo alitupatia katika kitabu cha Isaya ya 53 verset 5. Inasema tu kwa kupigwa kwake sisi sote tulipona. Manake ulimwengu mzima hakuacha mtu pembeni. Na upendo ndio unastiri wingi wa makosa yetu. Yaani Mkristo hawezi kutafakari makosa ya mwanadamu mwingine, ila Mkristo unasaidia ule mwenzako mwenyeko katika hali ya kuanguka, umwinue, umsaidie, sababu adui tunayepambana naye ni adui mmoja tu, ni Shetani, si mwanadamu. Hatupambani, hatufanyi vita vya damu na nyama, tunafanya vita ni vya kiroho. Asanti, sifa na utukufu kwa Bwana. Tukutanane tena siku nyingine, na tunawakaribisha wote. Amen.